Loron dia para telespectadores GMN TV no Radio Nacional FM atus ida.ida MHz ihane berit. Hamutuk fale hau Padre João Boa Vida ya programa Haburas Vida Espiritual episode atus nen tolunulu resing ida. Ya episode dane ita se halo refleksão ituang konaba sentido espiritual husi lorong invasão niang. Hanu indane laos buat idane be fasil benghira ita tu reflekte konaba tragedia ida nebe itanya povo experiência no sama kita bele buka sentido espiritual iha tragedia ida hanesane. Ita tu celebrar dauna lorong o tinang hatnulu resensia acontecimento importante idane ia itanina historia nudar Timor Oang. Tamane hone importante atu ita reflekte. Tamba ia filosofo poeta boti dan inaran T.S. Eliot nyadehang. Ita emane iha experiência barak. Mabe itane experiência serne lakon nina sentido tamba ita layak capacidade atau reflekte. Oka ita haluha atau halo refleksão konaba ita nina experiência sira ka konaba buat rumah nebe acontecema ita iha ita nina mores. Hanu ita Timor Oang ita precisa hateka faliba acontecimento tragedia sira hansane halo refleksão no hori Hanoi kata sakrifisio sernebe acontecionane lori ita to ona henebe. Saida ma kita bele halo atau sakrifisio serne iha nina sentido sakrifisio serne iha nina foling iha ita ninia moris. Então iha ocasião dane hawa kara kalau liliu refleksão husi dimensão espiritual niang. Iha historia emanyang funu buat ad nebe acontece ema odi malu dane la osona buat fong. Ene historia dane be ita bele dehang repete bebeik itu tempo ohin lorong niang. Então dalam rumah musuh pergunta. Iha tragedia siransane, iha buat at siransane, maromak ne iha kalai, maromak iha nebe, tama saya damak nia permiti buat serne atau acontece. Pergunta siransane dalam balum bele halo ita provoka ita atau ita buka hatene liutang kona banai maromak ya ita nia moris, ida dalam balum bele halo ema lakon konfiansa, iha serne fiar, iha maromak. Tambah sira labele hetang resposta ka explicação nebe apropriado ka dia konaba evento ka buat at rumah nebe sira experiência iha sira ninia moris. Nonema so itane historia ita bele mo susu pergunta hanesang. Atu bele fo sentido espiritual baidane hau hakarak atu ita liga itane historia Timor yang ho historia Israel ho historia povo nebe maromak hili povo judeu sira ida nebe maromak haketak nudar maromak niniang. Taung povo Israel to ohin lorong ita hare katak sira se experiência la funu. Tamba tida funu ne hansam faz parte ona husi serne existência nudar nasaung ida. Mesmo que serne nasaung escolhido nasaung ida nebe maromak haketak nudar maromak niniang. Nasaung ida nebe ita bela deang maromak niniang mane mai moris nudar ema lilu foti identidade nudar judeu ida. Aibe serne historia ida nebe funu mosu tamba profeta sira hare ida ne hanesang kuliah konaba sira ninia fidelidade no infidelidade ba maromak. Ene hawa karak foti liliu hanoi rumah husi profeta Isaias niang. Hawa karak liau itu hawa historia profeta Isaias niang. Liliu ya Isaias capítulo 40 bato 45 ya nebe Isaias halo profesia konaba libertação povo Israel niang. Ya tinang atus situ molok Kristu. Iha profeta ida nebe mosu naram profeta Isaias nebe nia fo profesia. Profesia katak nia hare konaba povo nina moris iha tempo presenti. Inya koko atu interpreta. Saya ida los mak maromak hakarak atau hatoba povo ida nebe se afeta sernya tempo futur niang. O saya ida makarik maromak nia resposta ya tempo futur ba povo ida nebe moris ya tempo presenti nebe dalam barak liu latuir na maromak nini hakarak. Ia neba profeta Isaias nia halo profesia ida nia kuliah konaba liurai ida
nebe nina narang Sirus. No Sirus jane Laos liurai Israel yang Laos ema Judeu ida. Mabe nia liurai ida husirai naram Persia. Wahin lorong karik Persia emak ita kuinese nudar Iran. Nebe se liberta povo Israel. Nebe sai hela prisioneru iha ita bele dehang iha nasaung ida naram Babilonia. Nasaung Babilonia nemak tempo hinlorne ita bol narang Irak. Nebe neba povo Israel banhira Babilonia mai conquista Israel lori hotu povo Israel sira baneba. Então profeta Isaias nia halo profesia kata klorong ida se monu mosumai liurai ida honaran Sirus nebe se liberta povo Israel. Então Isaias nia profesia ida ne depois de tinang iha tinang atus 5 tol nulu resinai sai realidade. Então realidade ini acontece depois de tinang atus ida 5 nulu ou atus ida 9 nulu depois de Isaias halo ninia profesia. No Cyrus musuh Persia ni halo invasão bahaya rai Babilonia no nia conquista cidade Babilonia idane. Também hira Cyrus conquista te cidade Babilonia, saída mak Cyrus halo nia husu povo Israel atu fila fale ba Jerusalém atau saída atu hari fale sirenia templo. None atu dehong karik hau organiza fale sernia Moris hau organiza fale sernia identidade nudar povo ida no nudar nasaung ida. Agora pergunta makne tamba saída mak povo Israel ne sai prisioneiro iha rai Babilonia. Tamba iha tempo ne ba liurai sira Israel yang dalam barakliu la fiel banai maromak. Invest de adora maromak mesak ida deit sira halai tuir farai maromak sira seluk sira ninia Moris ne dalam barakliu sakrifika ema. Liu iha tempo Israel yang iha liurai dan nebe narang akas liurai dan ne la Moris didiak tuir maromak nina ukum fuang. Hafoi nina uang narang Ezekias Moris mai koko atau implementa le maromak niang no akasang atau Moris tuir maromak nia ukum fuang. Hafoi Ezekias nina uang nina narang Manase Mosufal mai liurai dan nebe oho ema barak incluímos profeta Isaías yang katak nia mak oho estraga povo Israel sira nina fiar. Então maromak hare katak sira la fiarona maromak hatu dunia infidelidade ba maromak maki kusmai maromak haruka povo rai seluk mai invade rai Israel no lori nina povo serne hotu ba iha Babilonia nudar prisionero. Tau ihane bamak mosu profesia dan nebe dengan katak povo Israel se fila no Sirus maksahana sang maromak ni limang ai nebe liberta povo Israel. Itanya historia mo sanesang. Yatina 1975. Itanya povo sira, itanya ema sira koko hadok ang husimos na maromak. Balung laosot thotu. Mabe iha momento idan sane mak maromak lihusi tragedi siran sane hakarak fanu infali ita atau ita fila falba na maromak. Tamanemak ia durante tempo fununiang ita harai katak igreja hahu exerce fali ninia função nudar profeta hodi defende povo sira nebe kia kiik nebe lian laia nebe hetam perseguição nebe hetam violência. Taung husi neba makita bela dehan katak ia tempo susar nia larang maromak lahusi kala ita nia akompanya ita to ohin lorong. Taung tinang hat nulu resensia invasaunya ma ita reza ita sarang ita nia rai ita nia saung ba maromak nia limang atau ita bele sai di akliutang.